sabe okosie na bushafo efa bi so o man go pa ko so empanifo so o man ba bia yesie no that means why first offense o de lumba ne kura kono e de yesie ni nkonya nti de ma etwa ka ba se ohene wura akonya tuntum mu owura nsamafi nkonya dem ne so ogu nsan ka o se lumba o mo ne din ka o so obu ne din se na konya si wo yesie na amusie adehyesie nti obo ni adehyesie yesie mpanifo a mo din ni abo mo din wow what you say okay nti yesie lumba yesie na mu esie no se bi kro nyina pa ko so wura ni nkonya dem a onko bo lumba di because na konya bia na o mo din munsa enwunsa oye pomba e wo sunsun wentase oye pomba chese wo abusuam ena na wo no esen na wo no nti esen ba bia na sen ni da no na se de to si amfana anto that me we pomba ni ba bi ti wo sunsun because spiritual no ba bi o se de to amfana anto omunya ba ko no mo nkopa obi a oye di hu ni no mo frechas ko jufusu no musa na kra ba bia esie okay lumba won ntale wo a ne hye no okay also omo gina ntale so ne omo ede ne ntale no eye point of contact omo be sie ni krom ne ntale a na ota hye omo de to adaka mu che omo de da no na omo gunsa okay afre no na omo de ne aba be sie no wow omo na ba nsuta aba be ana pa so aba be sie ne kra ba adwuma busia na yeko omo ye team ate omo wase sa na omo timi aye wow okay je now sa akwa mi wo wa no wo sunsun boni ene betima ko yi sunsun lumba sunsun bia be ahunhuna manfo o patem wo oh yeah wetin ya sama twetwe wa aboso abusia obi ase lumba ewo area ho wa ase aboju abi no to no odwen no wo twa na ase lumba nti bia na akora bi wo ho na nipa bi ofie ne kra ha spirit no be ha no se ne kra ha that lumba spirit yeah ne kra ha nti that lumba sama aye sama ntwentwe aye koba na wo kra ha da bia bonja akra no enwa hu no gu no bo se awose egu no so o abonja sura ka no wa birim benyinya no se panyi so wa bo se awsoso da ebone wa ade be chance ade bia se si nura but wo hu bibia sa ade ni nyina ati ni pasunsun so wow do se o se bujo panyi sa ade a ina ko sie no de a onya bujo ankasa na o ma etu ngotwe ba bia da abusunya me obi akwaba e de ba by Grace TV so me gidi se twedi ampo nyankopo anto obi a ho ya abusunya se na de bia me kan no me sere so be pie so e wo channel yi so na subscribe ya ma me na wa share ama for friends so je bia hwe me se obe enti ya me sure na wonya so akoma so ade fama abusunya ye gusu atin konya so ye di nkomo ye sua de enye se bia ho na tayi enti ani wo asem amba ani mu afutuo ya ye ne aka eche be frefre hu tia obeka ya na anu ukada ebe na busua panyi ene Daddy Lumba immediate family or mkratam so si chemo no e court for celebration of life no ya papa obesi abusu apena nan e na bra court san si on nsantwe for twen komo e no be tu dwa se e na o kam obi atese Daddy Lumba mpo yensie no okumase pa akoso yensie no ne krom ensuta ekọ na we sie no no ani fie ye wo islegon aho na esie no na de enti omusie ne se na binom se omusie Daddy Lumba okumase a manfo be fa echi akotu no into the ma yes and abusia every asase we to dwan nipa bebre na kasare afa ho ama nche kwa ohini bia o won kan eye bubu ahene kanation patemo ja o se ja se chem na se ja se ne wo ho e de abeto dwa se etian kan fa wamre ne amane na sunsun mpo ekoba ne sa na o de fia kan asase no a kire nsem bebre na onim ye de yesusu anim sunsun mo asenti ba ne se ane atwa be woni a akwadade wo sunsun sem enim empanyin sem se sunsun kwa si obi woni fie a esunsun so anso ne sei ansa kwa ni besi obi woni fie no e dia na mo na wo se mpanyifo tu ansa na etimi asi ni pa woni fie ade ntina okokoro bi emu aye wa musie ya obi enyame dia ye nka se no beti ni fie mu ye de onyina akọ asiye ya kwakoto omo e de omo anase do makọ from e wo honom kuro bi anso asi no hwe mu aya na okoro ne to ade nti kura ne te sa eni be sunsun ni adi nkomo ni asua de pa nya bufo nti se mi se o kam ho na me ma na keje si akọ abane nti e wo ase
edwin ko na apomboko me ho ye okay ya da ba dia se bibia ko oh nyame adom me ho ye da Yesu ase amen na ahyase akura ye kase esiye ene dia na asichense me chia tiefo na ahwefo mo hwe esiye eye ba bi a sabi obi ko ne krati a okay kuro ni nyina ya adwin sa asase we ene yeyi ato ho ama obi obekọ ne krati ho na enkope ne kurabre okay de dem fairness ye fe ne kurabre bi a ye kuraw a odi wa home enti kuro bia sie ewo asase ana ne to okay ida se wo pie kuro mu ana wa pa kuro no okay ene de to de enti ama ye de to so anse so akọ bi ye de funu da baby I the eye de funu e de ti ekokuro ni me de ne nan akokuro ntu che se o sole a o tu anamon so obi ye da no o de da na e ni ti ekokuro ni ye de ne nan ahwe kuro ni to se ne o sole a de sama ne sole a ebekọ kuro no eto what you say okay aha because sabe empanifo wa adwin bi se sunsum ekwa opakuro no okay dise de nanim hwa na so obakuro what you say enuntina ema omoye saade no sabe won se empanifo nim se nipa kwa kuro a o kwan twa o akwantu bitu obi etu kwan so a opakuro no ansa na otu kwan okay enti saa na mpanifo adwin yo enti obakokuro bia ye wo sabe ye wade hiesie okay ene ye wo kuro ma asie aha what you say okay enti sare hiesie fe ne ebam sabe se ohina na ode hie bi to a onye kope ne kurabre o ye different ena kuro ni nyina asase what you say on say oba me no ko asie a o ma o try okay ho ye kuro mu ha ade hiesie enti e wo kuro wa ahemfie na chi ani ahemfie ni men distance be 2 minutes walk wow but e wo kuro ati ase kuro asase wo hwe da bi a ye ade hiesie na asase kakraka de kilo aya tete kuro mu asase nyina beta honko a ye ntete ama sabe ye se adahoma se nyine de mra ba se ho no de onton ma obibia wow obeton a oto a obesi abrosan wow o ma me si dentia no be se kuro o de restriction aton se de be na musie no ebe ani bebe nyam betu se o tete a o beto fasuo atwa won hia okay na se eba mu na akose fasuo na akose fansuo what you say enti obi wu a obo obere yi a ene esie uye so am obere yi ensie uye obi bo ne bere yi bi ni de obi ni se wabo obere yi wo hwe wo ma wo hwe wo nuanom obu abusua wu a ye onkai dum okay a ye to na so ye de ties atoso ye de picture atoso what you say okay enti esikafo a mo fie sika wo no ye sidan si so adan na si so no utwe sika wo we sit down see obi na so oh yeah yeah to so ties no e wo sika utwe but utwe na kuro no committee but ye sidan si so no ye jiw sika se de wato asase because nko wa occupy space bebrebe yanka wo de ye normal nke betima sie nipa be na mi nsa o enti we sidan si utwe sika what you say enti obi abobere yi na ye sie no sidan si so enti sana musie etie wow now in the case of that lumba dey I want me to say what this year see obi o this year bi wo won see no that lumba you so this year esuta paako so esuta eko na kumase paako so enti abebre na akọ adwin say o anya hwe nkoi mu baako ne ba besie o mo so ya ba besie no so enra na no ko court ena busia pani spokesperson kasa ma for the betu dwa say yes ye do nkoi mi ne mu ni ko sie no one fee ye won kan mi ni kan musa na so why this year na yen sie no this year say ne ko sie no baby yen fa ne say baby kra esunsu anso ne sansa na be hwe see ye be sie o fi excuse the woman say abusua bia wo na gina ye okay abusua bia wo ni ti abusua bia wo mpani ti na say ye ko a ye be siefu na na obi to a ye ti committee abusua yi committee okay ni ye tu wana mo ko ye abusua pani ye committee ni ya ye de ko to abusua pani no na abusua ne mpanifo abusua
panyin no on de o panyin no but your panifo abusua panyin so ma se o yeah sa oh yeah so on o ya o de kwose wo mo ti na asem si ese ye koti abrewa what you say go ncho na wo ahodo na sebe wo betimi adi anim ana adi anim di anim wo fa wo o maame so wo enti bibia de koto wo manim se enu abrewe akokore de arrangement ya eni o mofo aso so mo di tu ansa na da beto obusuafo anim ti wa fa o penye sa enti chene e ba ya lumba de abusuapanyi ese ba bi a okosie no ma abusua hu na obisu obetu na wankosie no nsuta wankosie ni pakoso no ehu twakada ho twakada ho se lumba we de hye a odi hin wo pakoso what you say nti kan se yo nkonwa tuntum wo nti we de hye ne de wo wuye na we celebrities no na konwa no odi na sebi emu odu chen ebi a wo hin na oteso wow sunsumu na okay en physical on say celebrities oye wadi kase nti na konwa na oteso no na emu odu chen sebi kobi a ne kurowura because of the awagent oh okay what you say no side this nti kan say ni modu nti ko wuye no na nka busuapanyi nka se nko odi company nim okay the mansion ba nyina odi company nim se madawro ma edi se wadam wache nti se ne be a din be da na asumye ba no e be se esie no paakoso ana ensuta nti mo makwan a e ba ko sie no okay sabe okosie na busuafo efa bi so o ma go paakoso empanifo so o ma hu ba bi a yesie no that means why first offense o de lumba ne kura kono e de yesie ni nkonya nti diama etwa ka ba se ohene wura akonya tuntum o wura nsamafi nkonya dem ne so ogu nsan ka o se lumba o mo ne din ka o so obu ne din se na konya si wo yesie na amusie adehyesie nti obo ni adehyesie yesie mpanifo a mo din ni abo mo din wow what you say okay enti yesie lumba ya nsie na mu esie no se bi kro nyina pa koso wura ni nkonya dem a onko bo lumba di because na konya bia na o mo din munsa enwunsa normally nko si yesie no yesie na pa koso asie ya bonidi ya kasem se kodo fosuwe wada uruma wabe bobra odi ahete wiase nyina nti wo kɔ no men koye nsaman a wo be samanda ye saman a wo be kasa wo de mpuntuo ni yigi be ba fie wo be yi nipa wo be gidin se wo diga ba bo abusuan ni because message wow because sama bia wu a nsama ye gu nsan nsama fo ne tintina se be se ye wo daboni bia no ye man nsama fo di ni ele kusin kunya ya enti ese yo hu bebre bo won nam o papa wo bone wo asana ba chas ma musa asase se akoba ne se that lumba dey except yensie no pa akoso nti bia na akra konkunya dem a o mu ni din bi no e dey nsunsu aso de be bread that lumba na mu sunsun ene abusua no adehye abusua se sunsun wo ye fra ade bi o ya tofu okay wo ye pomba o sunsun wentase oye pomba chese wo abusuam ena na wo no esen na wo no nti esen ba bia ne sen ni da no na se de to si amfana anto that mean wo pomba okay what you say oni ba bi ti wo sunsun because spiritual no ba bia o se de to amfana anto because ye jana jejemu se ni obi pon ye ko to ne kron bola so ana ko sa ne aye no wow tina se benefo se wu na se yansi o ya pomba kwa kwa so bible kraka what you say enti nipa na bobra onye obi ahunu kwa wo wow o ye wiase nyina legend anka ye kan Kwame Nkrumah wo je Ghana lumba na Ernest you Kwame Nkrumah free yeah wow. Because ampanifo bebre awu no correct sabe o mampanyi Rollins wa okone krachi o mampanyi Atamis kone krachi o mampanyi ayi Kwandu Adjuma kone krachi but on say obi adi akata the lumba din up to now deka so 8 months council a legend what I say and nka o say nka ye be se nka nka man state barrier wow okay ye man state barrier wa Accra ne de fa fright back Kumasi ne Kumasi ye de ba to nam what I say na Accra for sure mpanifo ne hwe a na nka na to nam ne na fa prayer ba be sin Kumasi ne ya Kumasi ya hwe anopa no
ya hwe no na de san no wadi sie ndi be sie no numre ni akwa kosie no wow beta amane sa enti papa ne bone no teki ade abusuafo honhom wo mu obi wa we bayifo obi wa we dieni obi wa we konfo obi wa we dinsini ogu insan kan se osoma honhom se ne yesi ekodofo so no sunsun mi nkoteki enkoye adwuma ade adwuma sunsun se ensama bebira aba obi a atwe obi a che ne power kan we so ya paako so for chere power justa for chere power abusuafo ni so chere power enti kan se atwe ejete enti who is who bi ani sunsun nyuma be do so no e be take dominion wow what you say enti wo koy content kura usunsun me be yeden esa ne ubedi aha wo koy content ade na akoso no anse da bia me kasa abusuafo ni sebe o so mo na nda wo na o twi bebre ba udi nkugu o se o mo na nda wo no o de abusua nyina etenase na okodwa ato no sele abusua se de sie no bia man antwa yi mo ma so ndwi mra sebe di na koma abasa de kura no na koma be bafo na wutwin na kuro yi pa ko so fo so o mo ntwe Mr. Force o munche. U free club eso. Se kwemu aso na free. Wa mo so na odi abusua pani. Omo aso abusua aso na de. Nti nipa ni nyina anye unity. Anye baako na divided abamu. Divided so majority carry the vote. Okay. Te do no ISC ya na se ne omo de na sunsun be ya. Majority carry the vote no go sunsun. E wo sunsun so e se na kase ko na mani. Debi entina wu a the way yesi yesu France nipa ni sun no ebo odi na ene de was asamado so obi wi no ekromfo ne wi fo ne drama fo sa ne ko de asamado because ye wo sha wo ye nipa hunu kwa esa de ekoso asasi so no ene na ekoso e wo asamado samu wasi asi twase nipa wo kwa wo achi atem wo tu wi na atembu no abofo hwe wiase yo yeti edi nkomo abofo hwe yo sa ya makin sem bia ya kabia oh okay tina nipa bia wonu asem na ehwetwe gugu wote je me no tie na makoma ba wo mekum na de chi na bibia bekum a ya ncheme asa ne woni Ghana what you say ebi wa wo beka mekum ya moto o but oda ene wo ye beti obi ko wa no akoyuka tina na obi kasa so ye careful because we are saying sunsun bebre wo mo preboni adi tina so obonsam openyina so ansa na why bibi no correct wow obi fa ahwede oni ne nwe di nkomo agro meboto pe na ahwede na to ahwede tutu dabi because waka so bekunu nipa ne bi otase kro wetiase wuo ti afam sa afam di akunu wow obi na obi kasa so wo mi ya betwa ade che ne etwa nipa kro no enyo nipa kro na kotwa no onya amani because na no akoyi nika enti abra bom ya obo na sase so ka so ho mo hwe eti ahoma wa beberebe asem papa ye ka no papa de ko boni ye ka no boni de ko na boni na se ha edinti na so obi ye rituals na odi epesika no ye no eno atantanta ni sika ba no because sika munya bi etan wow what you say kinipa bi anu to aka asem pama ho se mesi fie na mi si fie asa nya wasem da bi se ne enye obi ase be to ka na mi to ka enye wasem be da bi na mi bo abubu me dia rade di mi be si bi ama afre so nti wale lucia pacha be fune se nyam so pa peni wo na fa so wo so anyuma Agnes Boko agima boy onu na bo ma no na sem nti o fa so ma nka na kasa me nka onye star mulu so okay what dey make am say ensem enyumbu ha ensem me enyumbu ha nyame dey of the bread na dey of an born to ntem nyame fa ne bo to ntem there be say where you mu dey nyame o ya bibia de mre say be na ni mo nyame dey di me ba o nyame suma esum yeah o say sikani bia kwa so dem na oh say na kasbe mu na mo kwa so papa this say me kwa so o kwa so asofo ne da so le to ni fi because of ni sikanti obi o mo tai ko sa asika fo ndey na wo hia ne be selaw obi masra me se me kwa so le bi wotema won okay asoma ya ma bro wo se mu na me nya adwuma na me direct movie na me baba ko se yen kwa so le bi committee 5 okay ma me bi o yo hima e committee 5 o hwa so le pa masika sofo ne ye fan rezo ma asoma se mama ma obi ko to si tire ka po merem o ma ko to si ka na ma sofo na tia no dagu ma me ni se e wari mama mi se mi sika nya se si tire wi
Wow, na se ne emroso. Amroso. Yeah, ko bon yakọ fundraising. Donation me bo afọ 500. O se awade shira be man. Onu ma wi. But obi o wo sika no. Wa sa bo mpa ma no se onye sika mroso. Boko anka mu hia sika. Yes sika no am mpa ma yi. Ewi e no ma me no onte fom o. What high table. Wow. O sika ni bi wa so dem na iri etu. Okay. So fu ni se na iri etu. Bet we are sorry pan. Se bo. Na so asori so ebra o. Se ne ya. Asori no so ebra but so fu ni se na iri etu. Enti wi ase no wo sika. Okay. Bra ye sie wo yie. Wo sika ye wo yie. Me se ayi Saturday. Me ko ayi me so fu bi ayi. Okay. E fe no koku Boatin romantic fan. No yi from no. We from we so fu. Ne ma me ewu. Okay. Wo tikulom bawro. Okay. Na ya yie. Ya yie so fu ne ma me ayi. Okay. Me wo bi ba. Aso so o hwe bo. Videos dey na. Uko wura baby adeda maame no. The sandboard nko abesa ha kosi kwan no. Ye the proud. Maame ne sandboard. Maame ne sandboard dey aye ekwan. Ye the proud. And ye the pictures ata wo eko. Me check size kan nko a almost be 10,000. Wow. Eno kwa obi getri. Yeah, some. What you say? Maame no so sebe crowd ayere. Open so ayere. Oh, okay. What you say? Enti abrafo. Wow. Yeko siefunu no yeko asole a woko no Roman efunu nko mo tra so for 3 hours awufu nko awufu sa afi no mbebo mas abe fundraising ada no ma me na wu no omu twa abo say yes ka say omu nyan because escafo aba stars aba what you say enti wa kaunsa ma mi wa wu sha wuwe ye ya pege ye kaunsa asamado ya pega no the first one. Yeah, because you receive no kwan kono you jane kwan yi kwan mo bi kwan mo bi se ne esi no sa na asama do you fa so esi no in the case of that Lumba there na do be na you kwa say sem kakra be ba hon we ka say na we and am ka say opon ba kura so fa so che Lumba e wa asama do wow because Lumba dey no say celebrity no say ne funu no ye man authority barrier. Wow, can you no crown because Lumba can do for 3 days. I said, I'm for account. I'm saying, to Ghana. Can't done 3 days. Yeah, because we legend. Anybody be person go Lumba yes. Wow. Kalumba na ye no can no stadium machi. Kiba stadium inside park and so on. What is that? 50,000 stands. Do you understand? Wow. But then I'm saying new funu and some can buy one thing. Ama Lumba wuo ayi no anya ya obiem because Lumba there ye na Sunday night wo ayi Accra no serious. Also former president Kobe Nana Akufo-Addo na serious na otweda Nana Akufo-Addo Kobe what is it just come hwe saa de ne so adi Lumba ye say no matter de ko nyina no the way we ase omampani dada ampanifo akase aba ne de o se hwe saa de ne so ni edi ema Lumba nim banyam se Lumba ubo ni dia nya awro hubiom asemo what ye meka na se nga Lumba wuye nka se kabushia kokko no ke be ye museum ida pa akoso ana infita asidan edi Lumba pictures ashem aka se ye sie Lumba kura wo ni museum ha and starting no ka so mba bibisa ema sabi ba akoso adehia tena kunya ye se abusaponi ko bo ma ne wo ko pa asase e na ekofo no so ne krom so no so eko pa asase ba ebe ka be me ka kram ye si Lumba no me se abusaponi from ka chom se onya mfafu ne ma on tina asase no kwa no onya use nso na wa na adwen se wo ne be ko ya bi o me ba o he me ba bi esi Lumba no no ho problem okay Lumba sabe ya amfa gold casket ne si no ye ne to adakam ya amfa pimpana de ne si no so we betu funa pimpana de ne gold casket and e betu esi Lumba no matter ya delays gu nanim se Lumba ne delays gu nanim me de menim delays gu nanim a esi ni wan e betu so anomo chere se na nipa bi pese am se ni aba da bi nipa bi pese nipa nim se okutu Lumba de e be siw no emra so de emfa mra ni agro tina se ko obi akwa obi ha ne betu
Abusuapani mchese bia no musuro so there be obi antu because on ba ko nim say okotu na say wo say wo na tia Ghana mra obedam obi anu so opese okodam ye make so atiase ntimi ni sie no no problem but anyama busuani ntimi nka sebe dia kan na me kire ma ye suade what I say but say abusuapani obi call court na abusuapani anko ne ye busa no the spokesperson go sina na penifo se soma benyansafo ensoma na montente se o soma ni pa no hwe ni go bi abusuapani no bako ne di nkomo se wo kwa abusa asem ya menka but mo bloggers yi do am shi abunsanfo ye musuefo o dey say adwuma da bi ye ya no mo e ba o tie bloggers won obetima nunu amu akopa so obetima nunu amu akopa okopa wi awapa wi say na dem e come from o ka wi awapa wi what you say and say social media say o ye ne wani na ho obefom abebia benya asem oni blogger din ko wona say onya smarter obefom because asem obebu sha no pese onya views na trending but o di agro obewu no down so okay what you say and o senka abusuapani din ko mo nipa no so no sebe nipa no so wako bie secret so na saade na nipa ne se ye sie lumba e wo no fie no na bebusa no se na obi ayi nyame dia na ye ko sie no fie wo de wode defu no oni sunsun nsem obi na wo sie no fie na dia kwa na ye ansa na ye sie obi wo no fie saade no enye easy thing so de ba setena ma wo de famura kwa so okay sabe krobia wo ni wura okay kro etisi adan ma se e wo kro wura wo de be ko kro wura ho e de nsa akosere se me disi ya we be se be sie ni fie a wo si mo oye otutu ne kro ne twabo ama ne watwia wo wi a wakwa aban makoji permit e de atoso na permit watwia ka no because ade a nipa ko bi kwa no wo yale e de ne fa process mo ansa na yesie ni fie o nya no kwa ba ya amamre ni amane say wo di krowra wo kwasela krowra ma akwan de say be obetu ne nkofo amama ba bo mpa ya be yi apaye wow what you say okay na because bi ene fie no krokron e dan no fie no krom finfin obe sie nipa no krom finfin eni kwanse basa eni paske ntu betwia ho no matwia ho na ase nyina ansa no wako omampanifo aman mo mra am ya ma permit okay authority odi beto so anu atwa to ansa na wa ye ho adwuma ansa na uwi a wa umuso no wo no bi a o so wo ye because oni abusua neti ansa na be no so oni abusua kasa mama twadwan enya kwa wo enti nipa na obet obi wa wo ye real se mi wu amunhie mi fie wodi ka ye ho asem dada otua ho ade otua ho boade nyina wie e de ama esunsum no ma nyina de ama na abusua fo to be wuni ye abusua sie difference one so bia da bi se on wasere okay uko minim ayi president bi owu ya bi president ofo buan uko ni fie ne maame enna wa ne papa na no da fifi o si o maame wa o si o papa no onu abo na mana to wo wow on the material enti nyo bia nipa bia na yesie ne sa okay wow sabi krowura kura na we krowura no sabi owu a ye nsie ne sa isa wa ye real akodi permit onu akro nya ndia wo am ya ye ho mamra nsa na yesie ni fie okay yeso be kwa desi ya ban ya nti na e wo ban mu wo ho no wow nti bibia e ya de sedie bia na fom ti na se wu ne se ya no pa no ye gya kwan a hyentiade ne nyina account o anu de ade hyentiade ne ka sika obi wa se ne ma opatia meteze ma handkerchief ene wo hyentiade udu kwa ma ade afaka odi atonsu ne nyina wote na no ya na omfa ka kwan fa it is amanfo ke asama do otra nsuo no wako enti mpanifo o mako asama do aba bu wa owu a wo sa asole okay no be ka asama do asem o me de sa ade ne ba enti obi wu a ne setika nkuta na ye sa ama ne san e ma obepesika enti ora obeso ne badae ana obi dae se me peka sika na me ma me wuye ye nto ne na se be di na finjada bosumu wuye okay wa beso minua ba o ba bi dae abeso minua badu
ye to so du obeso nda say awode no wow nti ye to na so a ye pese ye de ntoma eko koto so ye de ma no se be kata o de be kata no wo de to na so wa kire o da kata no spirit ni sunsun no wo twe nti won tell titifo obi wu a na ona nanom o mo no adwane na o de bi asibuka ase so me be fia bi atana do so obi a o sunsun friend spirit o to obon sha wo hia to bo se ejalo o ekukuru bo ko no ya kura o enya nkokọ na enya nkokọ ensamafo mbedidi wow timpanifo no num tipanyi bi a onim di no so owu a me fa ne je fridge owu a munsie no wow obeso osa aba fie because obu a wa nwie na dwuma okay na empanyi ato no obu a wa nhyɛ na chiye na amane ato no waka ne kra chi nti obeso osa aba ba hyɛ na chiye nti obi wa owu a ni gold wa nkyerɛ okyerɛ obeso ne nana bi dae ana ne ba bi a o peso de ade nkyerɛ no wa kyerɛ sɛ me de agudie bi hyɛ abewo yase ana kokoo yase okwa kotu panyin wa de tete no ne de ade asie na bangi no wo ne history ade wo fom di banfo brebe wu a o machi no o ma anya o machi ya ne asama de o mo problem agudie bi a ye de man so mfa nsie mfa ma ankyirima no wanfa ma o wan kyerɛ nti ne asotwe ho ma o wow nti wi ase suntum asɛm ho ɛne nsama masɛm ɛnafom nti ba bi abuso panyin se nipa no ekoka so akohie akohie numba sie no na Instagram no one obu kuro a ye ga fo animtia okay two obu asante animtia three obu na busuafo animtia okay because lumba oyo otumfo aseni o oyo hene otumfo busuafo obo na kuro lumba bo ana mbo lumba ye corner okona okay okay okona busuafo pa okay ena lumba so ka hu se oya asante nyina legend okay your legend bi bo mawu oya legend anka mo kwose o se bi kuro yi ne kuro amakwan a maka se pese ekosie na kuro atu na yemfo ni bi no makoyi apaye wo okay ne o masie no but ma anya sa de no ne se ampa se ndi nipa no kokan no eno kuro de na bujapani ne se wafom wamra mra nkran wafom mra nkran wa mu nkranfo papa oyene obeka sa e won kan na no me da o se abujapani sa ya o de fia ka oh yeah sen nkran kuro no ahom so pa wo pe kuro aboso mo so na konfo so aye nkran asa because ya kan fo na dabi nkran ba bia na mete botiano botiano akonfo so buru 600 otubo ja o ma konfo so no o mo so mepo enti o mo konfo ye nware wu ema no yise bo ntuma fita esini mo nchampaboa ni fi obetansa susu nyina o nchampaboa da wow on sa atare papa se de wo wa hwe atare o da bia ntare fita ne se no na ahweni egu ni nsa nti o mo respect o ma konfo pa wow what is it enti kuro no a epoda ho epo ye bosom kese na se wa mbu na wo fa wo be sie lumba wo dia that means wa committee kuro no mra so the fia ka asase no wo book kuro no tuntum ase wo bu o ma nintia se ya ampa kuro no be twe na so wow ya ampa kuro no be gina mra kwan so ebi ya nipa ne ka nipa na ehu na asem ka ene nipa no be gina na ehu nti pressure de man nti wo ka se yesi lumba wo ni fie be se ya ampa ene lumba abu japan yonya careful because kuro no enkrafo so mpema so pa upo bi o mo pemra pa enkrafo upo bi o mo pemra enkrafo wow ukoma o man unko man fie da o dabi okay mako gama ncha hin fie something ne call o mo pemra papa no mo so respect o man fo say dia asante respect o man fo nti se wa mudi a kuromra nche no kwa ba tu sutu yama wa kwa gina mra ni wow ti asem a okay ya emre bi e call pa akoso a emse sunsun bi ba ma bi so ka se that lumba se be on ho nto no o pese o ba na busuafom kom yin influ on fa ba na busuafom and also ka bi se society dey ani o di na busuafom no wa ye pon ba se bi se wa ye pon ba was asamado
ase ya to na jeje mu wow ne so ni mfa so wa asama because baby o se nisi ansie no na maame panyina asem na aka ampanyin ye de mfa nya asem okay format okay but spirit be si obi so a me se abusua ni nyina pa omunya ba ko no mon kopa obi a oye di hu ni no mon frechas ko jofo so no musa na kra ba bia esie okay what you say say you be bo me nsama frɛ yeah bebre so ko frɛ no obaka ma bi esie no wow ama nipa na fa abusuafo ade akomra ni akɔgye authority ama ya frɛ abusuapanya kyerɛ wow and this ya no e was say omo hwɛ bia sɛdeɛ papa ya ka sɛ ne fie ampa na ɛsɛ wɔn yɛ firi wɔn ne ba na busuafo mu ne fie ampa ɔmo ntimi ntu so ayɛ pɔn ba ɔmo tutu tumi ɔmo kɔgye mra ɛyɛ amane okay nti lumba wɔn ntaale wɔ a ne hyɛ no okay ɔsɔ ɔmo gyina ntaale nso na ɔmo ɛde ne ntaale no ɛyɛ point of contact ɔmo de besie ne kurom sama bɛyɛ ne sɛ oh sɛ ɔmo pa adaka ɔmo de ne ntaale no gu na ɔmo abɔ mpaeɛ afrɛ ne kra na bɛhyɛ adaka ni the crab with me about oh yeah say you divert spirit e divert so o tie say me pese obi spirit bi wura omu a o pa je mi ntina me yeah I'm family ya sa mo wa bi wa metimaka ama spirit bi a me ni kroma abe wura mu akom akasa wow what is your own pet that number omo pen ntale ya na o ta ahye omo de to adaka mu che omo de da no na omo gu nsa okay afre no no mo de aba be sie no wow omo na ba nsuta aba be ana pa ko so aba be sie ne kra ba adwuma ti say obenya asundwe wa asama wow na kura sa de e na so mbe sa so busuani nyina ye koro so ma ye unity tin kamo mu idea kamo ba won timi nyesa omo ye nyi ya bi se busuani ye ko omo ye team ate omo wase sa na omo timi aye wow okay de na o sa akwa bibia na o sa akwa okay na yen hwe te sase papa ne kan say that lumba fie East Legon one yesie ne ya say ya dia ampatem woni pa bebre nsutet wo wo etim patem woni wo wo sa fie okra no omo so betimi nya nsunsuanso obi ana omo etim patem wo no omo nya nsunsuanso sunsun omo nya da bi say nya omo busuani no okay what you say okay but obi wo ha no wo sunsun boni e ne betima ko yi sunsun lumba sunsun bia be ahunu amanfo omo patem wo oh yeah wetin ya sama twetwe wa aboso abusia obi ase lumba ewo area ho wa ase abuja bi no to no odwen no wo twa na ase lumba wow eno okay na obi obisi na nje so mka so msi no a menini because efu no omo de free kuma se na ko yo asana se omo de dan ha no ana ambulance nda na po omo de dutu mu omo de na furia ena ko ena amana bibia o se ena na ebe kuma se yakura na se bi chon se ena na yakura ana o se akwa bibia na omo de furia na ko dia na nipa be hu okay nipa be hu se baby e kosi elu man because ambulance e ko kwen obi a omo du kwam no bi omo omo de kan de ne call ni fie omo wie omo se so ne call ni fie bi o santase ye omo ne ko to de chi omo sa ne kon kan kosi ni dia ya omo ni free that is stadium report yan is omo ne call ni fie o santase ed na ko to omo busuafo na sa ba hwa se bisa that's a reporter yan sa kan minim say no credit na ene omo halumba o omo jene ni fulu pa o se amba de omo jene ni fulu wow na omo atifie wa ankasa so yeah I see that number no e dia nkwada ho empanyini ho e won so yen hwe kakɛ so omo tifie na nkasa sunsun bɔ ne nam wiase okay papa nam wiase sunsun bɔ ne ɔpɛ obi na wafa ne nipa dua de ɛbɔ ne nti bia na akora bi wɔ hɔ na nipa bi ofie ne kra ha spirit no be ha no sɛ ne kra ha that lumba spirit yeah ne kra ha nti that lumba ne sama ayɛ sama ntwentwen a ɛkɔba na wo kra ha da bia bonsa akora no enwa hu no gu no bonsa awɔhye egu no so wo bonsa sura ka no wa birim benyinya no sɛ panyi so wo bonsa awɔsoso da ɛbɔne wo ade bɛ kyerɛ sɛ ade bi asesi nura but wo hu bibia saa de ne nyinaa ati nipa sunsun so wow nti wo sɛ wo ɔsɛ panyi saa de a ena okosie no de a ɔne abusuan kasa na ɔmo ma etu nkɔtwe ba bi da na asunwie emra because lumba ɔsɛ kasa mi nka lumba nka afi bia no nke ne kende na yedi gisika what you say yedi gisika lumba legend
week. Yeah, they are kind. They are kind. Wow. Normally, we will not see no say musie and baby say minimum. And once you two am na two man, we are here soon once said not two man. Oh, say you be boy me na you bomb pie you. That's on my body. You bomb pie. Sir. Obi be boy me no bomb pie and no me two am. What say you be see ni so a ye ni tum no. Osofo kura bomb pie esere e de na tie ko na tie mu. Onso ko so kra ko dia ntia o de ka wi a abusapa ni susu agu nsa sie no. Wow. Ogu nsa ofie. Ah, de na to da ka mo. So de ba abusua so asia o sha agu nsa. Oh, okay. Nti nyakwa. Obugu nsa no a e wo fie onsa na be se no e de na e ya nkasa. Say ye de to da ka makata no so. Okay. Ye kata na nim kura nti ogu nsa. Say ko bi o ko no me nkokwa o. Fankra ko ma nipa so masi. Abusua omo abusua mpanyimfo a omo wodin no. Ode nkra ma ade ko. Za na ode ko no ne kata na chi kura no. Ye gu nsa. Se twedi ampon asase ya abusua a wodam no ye bo abusua no din. Nipa asemasi abusua mpanyimfo a no omo wodin no ye bo mu de sie na eba yo. Munhia no mo no baabi ntina. Mo no baabi na kura. No wagu nsa wi ni akata kura wachi. Se ye kura wachi. Wow. Nti asante ade o mabia ye wo edin e defre no. Okay. Ye kura wachi. Wow, waba musie ye kura wachi na otie asante stua. Obi wu ase okọ akura. Akura ai. O akonto bi a wotu. Wow. To obi awu ama obi ahie na bag hye ne kom. Wo wu o. Ama obi ahia ne be bosome. Bag hye ne kom still all day to kwan. Physical. Me kai se obi wu mre bi ache. Bizo ku hia no so okwan dra bi ho. Wa sama ntwentwe. Ese wu a utu kwan. Utu kwan. Dese wu atofu wu ni ansie wi a. Wonenam. Wow. Wonenam. Dese wu akohia bi obi ko bitimi wu. No akwa bi akwo. Awu ba mi enu mensa no wa wasado ma ba ni krom. Obi ko di a o se kofie o ko ase ni pass mesi won eno. Wow. Nti bibia wo ye bia no e won hyenka. Okay. Jadi bia bia no da chu bebu wate. Won ye ti ye papa bebu wate. Ye boni bebu wate. But papa de watembo no ubenya bebu papa atena. But oboni mu no eso twa obefom no because enipa bi edidan ensama mu ama nsonso na ye omkete. Ensama mi ya. Ebinom mu wa no. E de ye omkete. E de nsonso adan no akata omo. Because wa amone brayi je ye twe na so. Ti anopa bia no owo bofo no ba e betwa ne ma. E wasamando. Ye twa ne ma. Ale ho se wa no panye numre wasamando. Oh yeah. Ale ho mtena se normal se ye tiase. Oh ye live normal. No shadow krono efe. Bibia ye asem frama. What you say? Okay. Enti krono owo bofo ne ba. Ye oba bia papa fugu. Ene oba bia wo ye bonu sugu ye ntumfo nyam yo. Juku ko na se lumba ko no ko na busu afie. Se busa no kwa so wi a so e papa de be tena papam. We boni a de be ko na busu afie boni mu. Ya no pa bia no wo bofo betwa ma. Ene no waso twen no. Ti na wo se etwa se oni pragu prekope. Owu achi na tembo da o ma no mi. Na se bunsam Germany heaven and your time be no mbeko. Bunsam Germany heaven de nyankopon enya mfa mai. Oh, but asamado nipa otiase a. Wo bunsam gem. Owu a wo heaven no bunsam gem no. Ti wo wansa na temu da na ba. Dan asotwe ne e twe wansa na temu da na be ba. Ye do akọ ho akwọhye o. Asamado de eja bi anu but panu center wonam mu no. E chen eja. Na wo ye papa nso asamado no. Omo enjoy, omo live good. Omo na be sa aba. Oh, okay. And so obi wo ye papa. Oba nice. But wo ye bon no say ba. Wo baba no yare fo. Ndi ba bi omo yare e wo omo awubre mu no. The punishment de man no. Se bo so obi wa e be wo no na akwa. Okay. Bu e be wo na nsa se the punishment I action na so. Odi kan ba sa so. Obedi de no. Okay. Na wa anya de papa nti e be twe na so wo yawo mu. Wow. On to bi wa wo a ye fra ade bi a wo mawuo. Owo anu wo nti panyin first wu a na obi a wo miensa nipa na ba miensa yetimi bu nsam yetimi dija ehyew yetimi twa ba bi ba ne nipa no bo se ba bi a ye no na ewo nti nipa no sa onko bi. Wow. Okay. So say panyin wo secret. Yeah. Nti tetefo no omo secret. Ti na obi wu a edi nsuo ne nsa na kana no. Wow.
so about transe nsuo ensa dey tra akora di nsuo ne nsa ka won okay oni no kora ne sa nti wo ya cho sa papa ne bone wo nti abrabọ mu no ibi a wo ye bia wo so ni da o na hu se me bobra yi na me wu ama me ye opon ba besie me yi go bi wa wo wu ni fie sika o but ya boko fie gu nso ya anto ne na but obi wa o sika ni fie but ye nam se ne ma eye aniedin fo no me akudo fo no o ma to ne na ato so wow nti ni ya setena to bi awu ye na yiye no ya mfana ambede da no fie ededa na mo kire na de no ba se efe no so do but so do bu wa ye yiye so do bu wa ededa no so obo obele yi na ofu jisko o ma muska obede da o enye hwe yi obeye ho amamere oh okay ade da o enfa hwe ma okay but o ma minis kana ba yeso ne ba ngu da so do ya kwa kusi ofe na wa mi asa talifita ayasemo anu ani akana no e de kusi akana no wow do make a chat one after ye me ka chat one say abujapanyi o ma asomwie me bia masaba me kan no sebe o twene piete o da abusuan ni panyin wo wo fa mo no ma no wo ne de wasim se o ye panyin do mo de buo ma no me ma buo no mbaburu so bebrebe fa buo ni ma o mo soso because obu obi a na obi bu to amu obi mu ti nipa be na ayo mo so abusuan panyin sai nipa na no mo nya ma so to an bebu to ma asomwie mra na bibia enayi me ye family na jesi me yesunsu madwuma oha bi e dawo so se farmer ne se fa ohaw bibi haw wo yale akondie bi dawo so wo da so wo be so da na wo krom wo be so da na o sisku atare wo be so da na obi no da wo so skama na ahye awale ya ni gie nim okon bebrebe na wo abrabom meslo pa han dwale na tumi wa ham so anwale han obi di kofia 2 cedi abedi 2 cedi ebe yiru afu yase ene owuo na ede da amansa so me se ba bi ameti obi ojeji toilet iska ade che enu wawu nti ko dware ne kra nko mu cha owuo no ayasemo jabrabo de otie bia no ka won se bibi wo wiase bibi ni wiase anke da nti epun eye sunsun ya tu epun nipa nti na tu epun sunsun ba wo dem a wo ma go but nipa ba wo dem a obo ago that means nipa ti mo de ti so nipa ne je osaman onipa hu baba sa nwuna enipa no boy anu odin papa okukuseku eminua so onipa enya do sama onipa onyawo obeyo so the number is 0244 58 44 38 0244 58 4438 and I'm using 0538 6909 43 0538 69 0943 offer na brebia me no be kasa ebi aname na ye oboafo enye kasa Matiana ye da sifa so da sifa abusia tisanity edi na bepem ha yes simple info nye de yes omo ye na mo masum jimra obi trading enterprise eso ya sne Better Grace Financial Services na very recharge automobile so na bo echi dom ne adonten ene my digimeti ebro cause one help by Grace TV sans ye oni pa bebre edema bepem ye bi hia nyame nka ho makra na kejes number no go so twa 25 friend na fe ade nyina ni mo na bibia ankoye mfama asomtwe kwan so bepem ye bi hia busia makra bye bye.